Abrahamo le atua o Isaako ma le atua o Iakopo o te whaatalo whatuai ia i le pa ia man mamalu si tātou watunu i tina ma tamā mātu au nā le atua mo lātou wharitua fia lava se tafa lalolangi o e mafuta mai ai lunga o lau ta vale i tutono o lau maota mo lau lawa ia o whalewhai ngā ruenga ia po fia fo se mea ua e whaavano na ilo Jamie e te mai mo mai ai i le hawa o ino le fiong pa i ale atua o te whaatalo whātu le swafa manu malo Yesu ke riso whaafetaivi i ale atua amu ia e fia aim fia feinu le ami o tonu a wae ma ona i lantou o te iloa e le fia ai le upo le atua i pe te le fia ino fo i o le ale ei fo i se avano le upo le atua i lo loto pe i tai wa e whiriwhiri le neia fiafi e te a whiar tātou prokalami i ne ia mawhai o na wha malo sia lau sa valinga wha le anganga ma o ina a fiong pa i a le atua tō maule vi inga i le atua whaaftai le atua mo oe e le tātonunga i te le fo i fua le neia fiafi au e a whiar tātou prokalami e iai lo tātonunga i le malo wha atua tuanga i lo tātou atua e nā te tali se mana onga o lo i lo loto. Ia ai, a veire nei a fiafi e whaafetai ai. Ia, le suafa manu malo Yesu ke riso la e le ia luar tātou prokalami, tātou o i lumo le atu he ala i le tatalo, le atu o le mātou tamā, vi ia la ua fio le nei a fiafi to e maua le avanoa e mafuta i malau whanau, au na i lātou o e sa ili au a fiongo pa ia, whaamanuia o e tamā e le whaalongolongo a lau whanau, au tala ina, whaonga ina au le nei a fiafi o sau mea whai ngā luenga whetalai o e nganga pa ia, whaonga ina o lo nei tangata, e whaapio na o hao lau uputa mai lau whanau, whesoso ani mai la ua fio le nei a fiafi, o nor suafo o Yesu ke riso. Amene ma amene. Aleluia, share tātou pulokalame, pe a whai o leo, wai a whea lungo le tātou pulokalame nei. Ia, mo le tātou Bible study le aso lua, o nana iaini si o lape na iai, sa whaapiono mo tusia, ia leisi vaenga mua le pulokalame. Ia lea sa auto e uploading ana le la, whaatasi uma vaenga e lua, o umono o tango, ere tumatu whaatasi uma, whaafai fia mo i lātou e o lo fia ai no toe mata mai mo te lo e sel mare le mele o lo toe mai moa ma toe mata fo le fa mau lalo ona ye taimi e te misia ai le taimi lai te fa longo e te mua ai toe fa longo ai e koe mo fo and I'm telling you or te le yo le nga o le upo le atua o aso la ma he a mai le o tu spa ia no o walu fa tau no walu tongi le tupe au mai uma au vasenga kusa wai na sa fa recording foi le a mo tapes o alu la ko kongi au mai uma i mo vasenga ia me mata upu uma lava o le tele yo me no wo to fa longo i over the years o to fa longo le o ino upo le atua e iai me o tele i ele i pika pina e lo wanganga i le temi mua e me o tele i malama i le temi mua fato a foi ai ino walu wa ile tuputupu le 4 years later o to fa longo ai sole fako a o ko malama ona fo o tato tuputupu fa leanga e le te milana e le titi fa leanga o e tuputupu you will see different revelation more light il foi upula vetasi from the same scriptures so me fu na nga ai ia le to fa longo msanga fa longo le fiungo pa ia le tua so na wo umono tala no i vaenga tolu tonu wo umona ya inisio vaenga sa o fa matala ina i vaenga nei tolu o le anganga o le tangata e iai lona loto ia po le mafau ia e no foi tonu o le tino o te fa upuala fa pea i nei fiafi ai ia nei me il tatu amata upu o oio le anganga you are a spirit o le tangata moni le na o oio le anganga e failo loto pe failo mafau e te nofo i tonu o lo tino o le tātou mata upu le aso lua le na te nei sa o tala noa ai le vaina he whanau fo wina lo wanganga sau le anganga o le atua ua nofo i tonu o lo wanganga ona avea ila i o lo wanganga o le tangata fau ia ke riso fa mai le lua koe ni to e lima fau pasu marfito se o ia ke riso o le tangata fau ia fa auta ua mawai mea tuai fa fauina mea uma o lai tala noa i lo wanganga o lo wanganga o le tangata fau o lo soul po lo loto o le tangata lea tuai lea ia ba o ila le mana o mia le fa fauina le fai mai e fa fau le upo le tua fa mai la i o tala ale Romans fuma lua fa upo lua fa mai do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind
Whamai aua tātou te winga whaatasi ma le nei lalolangi a ia whiliwa ina e ala lele whiliwa ina o tātou a. Tātou loto po tātou mawhauwhau. Amen. So, o vaenga ia lai talanoa ai o tātou tino loa. Le iai ia tuina naunga le tino. Le talanoa ai le tusia Efeso, le tusia se Ephesian, Galatia, lona mta upo e 5, fai upo sfuma le iwa, na i talanoa mai ngā luenga le tino, pe o le murilua, o le fai taanga, o le ita, o vaenga umanawa na i talanoa mai ngā luenga le tino, fai mai la i o le tusia ai foi. Ano moko ni to iwa fai upo e 2 na fai mai tala Paulo o te whaatonu i lo tino, I discipline my body. O le ono o tātou tino ia, o lo o iai tu ina naunga, o lo o iai ia leo o tātou tino. O vaenga umalaia, o nisi la ia o se, on fumero tala Paulo se o ia ke riso, ua whaasa tauro ai tu ina naunga o le tino. O lona winga, e whanau lo wanganga, o le tangata whaure ia ke riso fumai o se ua whanau mai lea tua i lea angasala, talking about your spirit man. Fumai la ia, e whaafau wina lo mawhau, renew your mind, or renovate your mind, to e whaafau lo mawhau, ele to e whanau lo mawhau, e whaafau o le ngā luenga lea o e whai, o le change the way you think. Mawhau ia whiongo pa ia lea tua, a o lo tangata po lo tino, fumai tala Paulo o te whaasa, tala Paulo, I discipline my body, ia pe o te whaasa tauro i lo tino. Tu ina naunga ia mawaiwainga o le tino, ma le leo fo o le tino, lo i tala no Kalatia e 5 fai upu e sfumariva. Amen. Mai la io la to e sa vali le nganga e o whanau ia le tua o nisina na to e pa i lava i vaenga na pe ono ta ua i le mataha upu ia ua mawai atu. O le fiafi le nei, o le tātou tala noa, whaisi te leo tātou mataha upu ne fiafi, o le tala noa i la asanga e wha e tuputupu ai lo wanganga. So te manao ia te o e wha mau le lalo because o le formula lea tua po o le ta iala lea tua i te manu ia ai. O te iloa te tauna e tango e tusi le lalo ina ora le vahenga le lau tano le fiafi ne o isau apim sau peni. Wai maanga ia o te ilo isi wha pe koe fo i kua whaongo. Wai maanga ia lau kango i kusi. Amen. E o ke me whaisau la unga ma mea. O lai ke actually o laua iele wha avaa po o laua ise mea wa. Wha whaingo fie te oina malamala mai. Ma o ta iala lea po o le formula lea. O na mai e lea tua e te manui ai mo o manui ai. Mo tātou mo e o na manui ai. Amen. O le la asanga mua mai la asanga e whanei. O le mawhau i le upu o le atua. Meditate on the word of God. La asanga mua na tango e tusi lunga o lau. Mawhau i le upu o le atua. Ye e mawhau i lana upu. So la asanga mua lava le na. Tatu atu i le. Tu se yo suolo mta upu mua foi upu e valu foi mai. Ele te ailo ngutu le tusi o le nei tu la fono. A ia mawhau i ai le ao a toa male po. Ina ia e ana e fai e tusa ma mea ua tusia i ai. Ona manuia ai lea i a te oe o lo wala ona e manuia ai lea. O le ta iala lea tua po le formula lea tua e maua i e lona atali i mo lona afafine manuia a e fia manuia i lea tua. O na ta iala ia. So o le vaenga mua lava lai so se tangata kiwisiano mai o i e tuputupu wailo wola whaalea nganga. Mea mua meditate on the word of God pe mawhau i le upu o lea tua. So o le upu lea meditate po le upu mawhau. E au mai i le upu e peru o le heika. Au e ke whaingoanga i so wakari. It means meditate, mawhau, speak, mata, ata, and talk. O le winga na o le upu lea meditate. It means mawhau. O lo no winga o le mawhau. Tau tala, pe tau tala. O le tomumu pe memu. Ia po o le whaaleo. Po le tala noa. O le winga na o le upu lea mawhau le au mai ele upu lea. Lo no winga.
A ona e mawhau le upo le atua, pete meditate le upo le atua. So you mutter the word, you utter the word, you speak the word. Amen. So ele tau nona e mawhau ai, o lai te tau memua le upo le atua. O le winga le nao le upu, meditate. E ao ina e memu ina le upu le atua i le ao a toa ma le pō, e le te amolo ngutu lana upu e te memu ina. Le winga o le upu memu. Le la watua se whata i ta inga. When you mutter the word, pe te tango e memu le upu le atua, whata ta inga o le Filipi e whawha upas fuma toru. Whapea la lela e meditate le la fo. O lela e mawhau le whai upu le nā. O le Filipi e whawha upas fuma toru. O lo iai se lu i tau o lo i luma ia te oi. Whapea o lo iai se meo lai whia ngai ma o le teimi le nā. Lea lau e mawhau. O lela o meditate le upu le atua. Ia o mai lo la Filipi e whawha upas fuma toru le whai mai o te mawhaia mea umalava i le wha mahalosi mai o ke riso ia te a. So that's the scripture. O le upu le nā le atua. Lela la e meditate le upu nā. So now, o le winga le upu meditate o lea, to mutter the word, to utter the word, to talk, or speak the word. So now lela e tango e mata le upu, pe te tango e memu le upu le atua. Ia na e whaia ro le whapea. O te mawhaia mea umalava i le wha mahalosi mai o ke riso ia te au. O te mawhaia mea umal wha mahalosi mai o ke riso ia te au. O te mawhaia mea umal wha mahalosi mai o ke riso ia te au. O te mawhaia mea umal wha mahalosi mai o ke riso ia te au. O te mawhaia mea umai a ke riso. O te mawhaia mea umal wha mahalosi mai o ke riso ia te au. O te mawhaia. So you are muttering the word. Nau kiwa kus whake ka inga. O laina e meditate. O leo wa o le winga le upu meditate, to mutter the word, to utter the word, or to speak the word. Lono winga, ele ngata te mawhau iai, la fu i te tango tau memu le upu le atua, i le ao atua ma le po, whate ta inga lao, o sta ngata lai mai. Whaila o ele te mai, lua mo se mai, le la avatu le upu le atua, te fia maua le wha malolonga le atua, o whamailo tala le upu le tuspa ia li isai, lima su toru whai mai, o wha lava o isu, o malolo ai. By his stripe, I'm healed. Ion ona wha lava ua o malolo ai. Lea lai ka oko i nungolo moenga. Po lea lava vaenga o lea kingo. So now you meditate le upo le atua. So not just only think about it. Now, le ngata te mawhau ai. O le ua e tau tatala ai. O wha lava ua o malolo ai. O wha lava ua o malolo ai. Yes, o wha lava ua o malolo ai. O wha lava ua o malolo ai. O wha lava o malo. So, o e tau mōmele, le whate te inga leo tanga watu. O le te meditate, o le te memua le upo le atua, se ia, fo ino le mea, se ia o le upo le atua i lo wanganga. Le laka ko aku, o ta iala na, le ta umele upo le atua e te manui ai. So you meditate the word of God, you mutter the word of God, you utter the word, you speak the word. Amen. O pei fo lao les foi upu fo ile lua ko ni to lua fo upu suma fa le foi mai o te fa fitai le atua o le ua matou manu malo ai pe lava ono ke riso o te fa fitai le atua o le o te manu malo ai lava ono ke riso o te fa fitai le atua o laite tu le upu le atua you mutter the word you utter the word you speak the word la fo te ma fau le upu le atua. Amen. Ele whapea la o le a e kau mawhai e kōfua le aso ma whai upu, ma e kau mawhai fo i lele o pō umale. No. It's like an hour po se i tū la. Lai te meditate se upu le atua. Lau e tango you meditate, you utter the word. Lau e tango memu le upu le atua, peka o whapea le ke alu ka vali. Lai alu ka vali. Lai ke mawhau le upu le atua. O yo volo leo mamwe o yele aise me o temativa. I'm telling you that psalm so powerful. Salamo le na o yo volo leo ma ke loa e ngofo salamo. If you meditate on that psalm, si ke whaalongo ako kongo oi. Imagining o yo volo leo mamwe o ya. Le aise me o temativa. Ke loa, whakolo kala, pele aise kupe laukanga, e ke fo i me ngā aso mai po aunga luenga, makua i e ka mau a inga aise ha, langa lai ke loa le aise me ke makiwai.
Asea, langa walu nga aso e mafau ke saula makua komu o ile upu le tua. Amen. You meditate on the word. Doesn't matter po le ale fo ringa ola wa counseling ngi. E ke le mafau le le use tupe. E te le mafau le use mea. La ke mafau o Yehova lo le mamoe o ia le aise mea o te mati vai. Na te avea ule mea o iwa o mwale. Avea lau ka avalea. La ke mafau la ke a memu inga le upu le tua. Hallelujah. Amen. Lea lau e developing o lo wanganga. Amen. E le mafuanga. E le mafuanga ya la iona e meditating o le upo le tua. Ina ia ho o le upo le tua. So the word of God, e ono le upo le tua, la tu mua le upo le tua tau lo mafufau. Ai ao no o le upo le tua i lo wanganga. Tato o le upo le tusia a Ioane. Amen. Ioane no mta upo e ono. O lona foi upo e ono sfuma tolu. Ioane e ono foi upo e ono sfuma tolu foi mai. O le anganga lea e tupu ai le ola. E lea o ngā le tino i se mea. O upu o te whai atu ia te outou. O le anganga ia. O le ola fo ia. E ao ngā ona o le upu o le atua i loa nganga. Ono o le anganga la iei le ola. To e mai lunga le ata lea. O e vai me le ata leo te vatua. Alu atu le upu o le atua. Me mua o utalinga wha le tino. Laila ngona le tino le upu. Alu watu lo le upu e mua tau ile mafau. As you meditate le upu o le atua, e au ina o le upu o le atua i lo loto po le anganga, ono le anganga la iai le ola. Amen. Angata le upu o le atua i lo loto. Ele i o i totonu le me o la iai lo wanganga, ona na o le anganga o la iai le ola. Fai mai tala le tuspa ia, fai mai o le anganga lea e tupu ai le ola. E o lo le upu o le atua i totonu i lo wanganga, your spirit, your heart, the center of your being, your belly. E o lo ina le upu o le atua, that's where supernatural thing happen. O ina loa la eva ai loa la le mea la tupu ma ina ua o le upu o le atua. As you mutter the word, as you utter the word, as you speak the word, meditate the word, lai te mafau lana upu i le ao a toa ma le po. A whai o oisu tangata mai, lai te ilunga o lo moenga, o wha lava o malolo, o wha lava o malolo, o wha lava o malolo, o e wha mangalo ina wangsala, ma o e wha malolo ma mai atua uma. You mutter the word, you speak out the word. Amen. So mele na ta o le meditate po le mafau le upu o le atua. Au e te mafau I me o lo eva ai, le si o manga. Au e te mafau se me o lai tupu. Te lo le upu le tuspa ia fo mai o tātou te savali le whaatua tua e le o le tino mai o mea. Au ala te va ai mea le tino. Ma alu e lo ma losi le mafau po le a foi se wha lave o ia le nei taimi. Au ale mai maua lo taimi te mafau ai. O nei le mawhai e paulu mea tupu o lo popole e mai ai. Ai e mafau I le atua. O ia o lo tarita. O ia o lo whaolatanga, o ia o lo provider, o ia o lo leo mamoe, le ise me te motiv, a e mafau le upu a le atua. Amen. Hallelujah. O le upu a le atua, you meditate, you utter le word a le atua, or you speak the word of God over your life. Amen. A ua te mafau I me o lo va ai po lo si o manga, a ie mafau le upu a le atua, ina ia ho'o. Ina ia ho ole upo le atua I lo wanganga. Fo mai tala tuspa ia ole anganga. Amen. Fo mai ole anganga o lo o iai le ola. Ta taula na ho ole upo le atua as you meditate. Ta taula ho ole upo le atua I lo wanganga. Amen. Ina ia mawhai ona ola. E te mawhau lama memu le upo le atua se ia ho o lava. Ina nofo le upo le atua I tutonu o lo tangata. Amen. Tika kua kurukusi lea ale kolose. Amen. Kolose lo na mataha upu e tolu, fai upu se fulma le ono. Amen. Fai upu se fulma le ono. Le lau tango fai tau o tu fa sa mona fai tau no fa peritani, ono mane fa peritani, la fa mai ai. Fa mai tu si le ar kolose le fa mai. Ia nofo le a fionga ke riso I to tonu ia te outou ia tele lava. Amen. O le tatalo lea Paulo I le ekalesia I Kolose, for mai, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom.
Amene. Whai mai ia nofole upu a ke riso I totonu ia te oi. E maafuana nofole upu a ke riso I totonu ia te oi. Lana laite memu me mua, you utter the word, you mutter the word. Laite meditate le upu a le atua. Amene. A o e meditate ma laite ma fau le upu a le atua. Whai mai lo tala tuspa ia nofole a fionga ke riso I totonu ia te outou ia tele lava. Ia tele lava le nofo le upu le atua I tonu ia te oi. I le poto uma lava, ia te outou, I le poto uma lava, ia outou wa o ao ma poa I le tasi salamo, ma pese ma siva wha le anganga, o loo pe pese atu wai ma le wha fetai le li I o outou loto. Amen. Mai o tātou loto, o man tua fol fetalai ngā Yesu le na whai mai I le ina ua fitofitofo ina le ti apolo luka e whawha upo e whana e wha mai whetalai ngā Yesu ua tū sia e le na o mea ai e ola I se tangata o awhionga uma le atua. Amene. E te taula na whawhanga lo wanganga so as you meditate on ile upo le atua o ina loa la lea. Le whai loa. Sa e le e pei o le I tui na kat o tau langa le povi. O le povi e na te fai ingo le chewing the cut e na te o le povi a ona ai le povi le vau e umana ai le povi le vau sa ula I le povi ke vai kunga lau ko ngofo le povi lalo ai ke vai kunga wa ko e luai uma me fa fo le povi ia mo meu vau na tango le povi ko e lamu anga me ai mo ko ke le kala fo le pese fo le sa mo ya sola e lua pu ko le povi e fe e lua puka o povi e ona e lua puka o povi e a ona ai le povi e lua tu la le vau alu le I tutono le puka o povi ona se ia le fa makala le whakainga ona tango la I o le povi toe au mai fafo vau na pe au fongofo le povi la ule nganga me fai ka o le povi koe au mai fafo le vau ngama koe lamu fu le lamu le fa malu nga koe folo lo la ia e fa ingo inga la twin the cut ai tu sa o ina e fa penara le melo le meditate fo ilele sa e fa longo le upu le atua ma koe manguia lo loko e ngofo loa e koe kango loko e au mai le upu na le atua e koe meditate Amen. O le ua e toe nofo ma e toe faa ma e toe au mai le upu le na le atua I luma. Hallelujah. So now you tune ka laua e toe tango toe au mai le ia la fo ia fionga le atua ma e toe tango loko e lamu le fa malu ke mi mua fo le ua le fo ka fa longa vale halu lo ai pe o povi na ko le povi le kopela ai ngole vau sa le povi o malolo ko ka le povi ko luai umma mai ia vau ia nenga ngi ai ko fa solo longa lamu ave kon ko mai fa fo vau lamu al kon ke lopo e lo ai o mianga ai fa povi fa ngo ino twin cat fa pe na fo ina meditate le upo le atua ole koe au mai e ngofo ai koe lamu le upo le atua lenga e fa longo ai amen e vai koe fa malu le kama Hallelujah. E le ki ngā ilo mangava ai ke vai a koe fa malu le o mea ai. Le ngaka ai ke ai. Ai ke seki ai lo kingo Hallelujah. Amen. Te ola I foi. Le ngato lo wola malosi. Ha o laua o le upu le atua I tonu lo wanganga. Amen. La sanga lo na lua. Now there's a first step. E te tau ona e ma fau I lana upu. La sanga lo na lua. O le fai e tusa ma mea ua tusia. Aleluia. Tatu atu ale tusile na Yosua. Yosua lona mta upu mua. Fai upu e valu. E le te ai lo ngutu le tusi o le nei tu la fono a ia ma fau ia I le ao a toa ma le po fai mai la ia. Ina ia e ana e fai e tusa ma mea ua tusia. Ameni. So o le vaenga lona lua po le laasanga lona lua le formula le atua e te manu I ai o loa o lo faia leo le mele na e meditate. Hallelujah. A o e no forma e meditate le upo le atua. Amen. Ona e le taulana ona e meditate. E te meditate ma fai. But I love le fionga pa I ale atua fai mai. E fai e tusa e pei ona tusia. Aleluia.
O I fo i mea le ina whaatau ina tele lo walu e te tango e su e la fionga le atua. Ina ia eva ai, if you want the Bible result, do it in a Bible way. A e manao yala o le atua, fai le au wala lai whaasino mai e le atua. Au e te whaia yala o le whaatalito nunga, au e te whaia yala o le a. Au e te whaia yala o whaaleanga nuu, au e te whai le au wala lai whai mai e le atua. Amen. Pe a e fia maua le manuia o le atua, fai le au wala lai whaasino mai e le atua i tutono lana fionga. Amen. Ta tuatu tusi lea Kolosio no mta upu mua. Hallelujah. Fai e tusa, if you want the Bible result, do it in a Bible way. Tatu fai tau mura fai upu mua. Lua. Alei, tatu atu fai upu iwa marisifulu. Famai fai upu iwa mar fai upu se fulu lea. O le mea lea, o ima ua fo'i matele i mapu ai lava i le tatalo mo outou talu le aso na whaalongolongo ai, ma te ai o ia tuai ina ia ato atoa ono outou i loa le lei o lona fina ngalo, i le poto uma atoa ma le mawhauwhau whaaleanganga. Ia outou sava vali e tusa male alii ina ia fia mai o ia ia te outou, i mea uma ma ia outou fua mai ngā ruenga le lei uma lava ma ia tupu pea lo outou i loa le lei o le atua. A o e mawhauwhau. A o e mawhauwhau le upu a le atua. Sa vali ai. Amen. O le manuia o le atua, o lai le tangata na te whaia, e le o le tangata na te iloa. The blessings is on the door. O le tangata na te whaia le mea lai whaasino mai. Ia ala, ua tua se whaate ta inga. Ua tele tangata, ua makua i e se ale mea wa ile e kale si al taimile nei. Let me give you some illustration. A e vai nei le taimile nei, ua toa tele tangata ua matua i popoto lava i le fiolo, ua malama ua iloa kuauta le tuspaia, ua malama i le i nā turu o tusi o le mafuanga na tusi ai tusi, malama i a fionga le atua. Ai makua i le ai ma se whai o le upu o le atua. Whaatita inga, ma se no whaanga whaatita inga le whaamatala i le atalea. Wa isa tangata fo i lele whaapea oi whaapea la oi lela e whailo watari. Polo wa fine, san, sau e alu e tapena le potu. Lewa e whailo watari, sau e alu tapena le potu. A whai saulo watari whai mea te oi dad. Lewa o memorizinga, ma ua o mawhauwhau, I meditate, no o mawhauwhau lea. I lau talana whai mea te au, alu e tapena le potu. O le fesili, o mamā le potu. No. Tusa lava pe o nana e excited po le a lava lo oli ina ua e maua se upu mai le atua a whaina e mawhauwhau ima manuia i lo loto. That doesn't mean o laua e manuia. That's the first part. O le vaenga mua le na. So o le vaenga mua o le meditate. Ai o le whaamanuianga o le tangata na te whaia. Whamai ea, whamai tala le tuspa ia e whai e tusa ma mea ua tusia. A o e whai tau le fionga pa ia le atua ma e meditate le whai le afu le fionga pa ia le atua. O inala laua latu le upo le atua tutonu ia te oe a e le whaia. E le aiso na winga. Pei fo ila re tamaititi e ma whaina sau na e whai tamaititi. Son, alu e tapena le potu, e mawhaina sauro wa tali ifa my dad, leo wa memorize inga lau tala na whai mai e tea, o lena o meditate le tala na e whai mai ai, I memorize. Wo mawhauwhau aluanga po, o mawhauwhau lau kala, alu e kapenga le potu, that's good. O le fesili, na e whaia, o mamā le potu. No, e le o mamā le potu. Whaape nā fo ila e te o telo Kirisiano le teimi nei, o to o tele tangata ua matua i fia e kuauta le tuspa ia, ai le o whaia, ala unga mai ko koia o le furi meo maunga au se upo le whakingonga, ma kwa le whakingoinga. But they are really good. Matua i memorize le kuspa ia a koa, malama i a fionga le atua. Amene.
o le fesili o fai. Ona e fai mai tala tu spai tu se Iakopo. Iakopo le mua fai upu e lua. Fai upu e lua sfuma lofo mai. A ia fai outou mai ana i le upu. Te le upu le ana. I think ele o manino le lei mo tātou le upu le ana. Kango fai ngō fie. You guys alright? Pe usuia le upu lea. Le la utango whaapea, a ia whai o tau mai e whaia le upu. Ono le upu nā nei whaliu me le ana, o le whaia. O ngā fu o le pei o le tātou au tū le nā o le tau tana noai, o le whai o le upu o le atua. So, le la kango i kuku kongu le upu o le whai. Ki o whaapea se siwa e kango ko ese, le o le si upu ngā, au ki vave oso i ngā lenga. Amene. Le la utango e sui le upu le nā, e tu e le upu whaia. Ina ia ma whai ona e malama whai mai, a ia whai o tau mai e whaia le upu, ai aua le nā ona whaalongo i ai, o whaase se ina ai o tau e o tau. O le whaase se la lea, le o se whaase se le ti Apollo, o le whaase se lea, o whaase se o tau. Whaase se a wau. Peila le whaatonunga le no whaatu nei, a sauta mai titi whai mai e te au, Dad, le o tango memorize lau ta lalu ta pena le potu. So, o lai manatua, o lo memorizing o. That's mean o lo mama le potu. Right? For mai le tala tu spaia, na lai fa se o ia te oi. Ai sea, o la we memorizing ai te le o faia. Tu sa la te fa atali la le manuia, e te le o maua le manuia la na te le I faia. And yet o la te memorizing o. La te ilo, la te mala mai, a o le te le o fa atinoina. O e tau mo mare points le tau vale tui. Lea lai tala no mai tusi paia I fo mai, a ia fai o tau mai e faia le upu, ai aua le nā o na faa longo I ai, o faa se ina ai o tau e o tau. Amene. Excuse me. Fai upu e. Let me have some water, guys. Fai upu e lua tolu fai mai. Awa ai se tasi e whaalongo I le upu, ai le whaia e ia, right? Whaalongo le upu ai le whaia. E tusa ia ma le tangata ua vaava ai le whaata I ona lava mata, na whanauma ia. Awa ua vaava ai o ia I te ia, o na alu ese lea, ua ngalo loa le winga o na mata. Ia, kako pos ke isi ia I whamakala I vaenga lea. So se tangata lava e le whaia le upu o le atua, o le tangata lea, e whaitau le upu o le atua, alu ese, e ngalo ia te ia o ia ke riso. E ngalo ia te ia o ia ke riso, ngalo ia te ia lona manu malo o ia ke riso, ngalo ia te ia wa miotonu ia ke riso, ua ngalo ia te ia le itu ai ngata ia na te le o iloa po ai ia po lona identity, le tangata lea na te whaitau ai na te lea, na te le whaia. Whamaila ia peor kakanga wa aere whaaka, o le kaimia keru ese mai mar whaaka, ma kua I ngalo ia ke oe o fōringa. O tupu ia oe le meanga, ue alu whaaka, na ngalo wa ai, kasou au lelei. Kasou au lelei. E whako a e loa fo I lelenga o le kaimia la teru ese mai mar whaata, ngalo ia oe ia lo au lelei sa I le whaata. Aleluia. Kusanga o nga ewa ai el whaaka fo I leleo kwa e plasa. Anga o kaimia ke hafo e keru ese mar whaaka, ngalo ia oe, whapena tangata ea. E whaitau le tuspa ia, a ona le whaia, na te le iloa o aia ia ke riso, na te le iloa lona tūlanga, na te le iloa lona identity, na te le iloa lana miotonu, na te le iloa o aia. Te a whai na te le whaia le upu le atua. Amen. Hallelujah. So, e tāua. Tāua la le vaenga le o tātou tanoa I, whamatala le tuspa ia, whai upelua 5. Mai a o le matua mata I le tūla fono le saolotonga. Whaibulua 5. Ua ato atoa ona le lei, ua tū mau I ai o ia, e le se whaalongolongo ma le whaangalo le nātangata, a o le ana po a o le whaia ngaruenga, e manuia o ia ilona lava ana. Manuia o ia ilona lava ana ia pe manuia o ia ilea ilana lava na fai
pisi lo kau fai fa sa mo e fa fai ngo fiel fa ngai no le upu ana le tu le upu fai ona e pe o le fai tatu te ilo le upu ngalue. E loa e tau to ia te oe la to e fo e tatu fa te tainga. Na e fai lo watali. Alu ta pena le potu, saulo watali fa mai dad lo memorizinga le lau tala alu ta pena le potu. E ile taimi e o ta miti to e fo i mai fa pe tala ta miti dad. O le fa e peru lea po le fa peritania lea o le alu e ta pena le potu. O le fa hipru lea o le alu e ta pena le potu. Right? E le ke mi ke o sauka mai kiki wa o le tu ainga interpretation le na lea wa ye le fiong pa ia le tu i tonu o lea o le tino ke riso wa tele le memorize wa mala malama le Hebrew ma le epelu ai le o faya wa uma fo la no mai for my these are the 10 step how to clean the room wa vai mai la asanga le kapenga le poku you don't care pe fiang step kere po pole fo i fa epelu ma i fa kuliki paule me wa fa kapenga le poku. So, ole vaenga pito I sili ale ona taua. It doesn't matter. Pete kaulo koa a koanga kuspa ia. Ai le faya. E leila se winga. Ole fomi una le kakukana ngona fia. Are you guys alright? Kevin, we fale au ngā inga uma fia kausanga o study a nge we fale au ngā inga. Sorry. Che longa kaku ke faya. Ai aka kore fai o merkara kuspa ia la o fa valea ka ko ya ka ko ele o fa valea ngala o ma o ki apolo o fa valea sa or kalanga o ko fa valea ka ko le la kupu fai upu le fai mai o fa mai a ia fai o to mai ana le upu ai au le na ona fa longo iai fa mai la ia o fa se hina ai o to la fa valea o ko fa valea ka ko pe a fai tatu te le fai ale ia le mea lai fai mai la fiong pa ia le atua. So, il fai upulua lima lea. Fai mai, a o le matua mata ili tū la fono le saolo tonga ua ato atoa ona le lei, ma ua tū mau I ai o ia, e le se faa longo ma le faa ngalo le nata ngata, a o le ana po o le fai le ngaluenga, e manuia o ia ilona lava ana. O ai le tangata manuia, o le tangata na te faia. So ole afu o faingo fia ia lang ona su le tali le tato mta up. Lai manino le lele tu spa ia the doer of the word. For my fa Britannia, mea, but he who looks into the perfect laws of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. O le tangata la le manui o le tangata ea e whaalongo mawhai. Aleluia. O le tangata e whaalongo mawhai. Tō atu luma le tusi a kopo e lua na I luma manule tatu I whai upas fumal valu. Whai mai whai upas fumal valu. Whai mai, e pito I lunga. Ai whai mai se tasi o ia te oele whaatu o tua o ia te hau fo I ngā luenga. Ia faalia mai ia te faali mai ia te au lo faatu tua ia ngā luenga o te faali fo ia te oe lo faatu tua ia ngā luenga. So ia o ngā tasi au ngā luenga o lo faia ma lau tau tinonga o lo faatu tuanga. Ia o faatasi lau ngā luenga ma lau tau tinonga o lou whaatu tuanga. Pe a uma ona o mea uma lava pe a uma ona whaitau ina la fionga pa ia le atua, uma ona whaalongo I le upo le atua ma ma fau I le upo le atua, ona so o lola ia e tatau ma kua kusi whaamake le kele nunga o lau api, e tatau ona o whaia. A ele whaia, e ke fiu ngai whaavalea o ia ki oi, ke fiu e whaakali le manui o le atua I tele maua. Yes, to a tele tangata o laifia manuia I le atua I le tupe, lai mana o li lingi mai I le atua I manuia I seleni, a ele lulu, a ele whaia le mea lai whametala tuspa I e lulu na e sele lea, whaiatu ia te oi, e te le manuia. Iwe kupole alava lo malama I le knowledge o kuspa ia me expectinga because wo umana au mai fa mai tal tuspa ia e whaia
e tusa malana afionga, mea wa tusia. Wa umalana tusia ele atua le ala i te manuia ai mea tautupe, wa umana tusia ele atua le ala i te manuia i wha malolonga, wa umana tusia wa umana mai ele atua, au wala umai tātou te whaia i mea, ilo tātou wolanga. It's all in the scriptures. E te tango la e whai e tusa e pei ona tusia. Alleluia. A tonu la o tele o teimi fo leo la e te fia manuia, a e whaia, ma e tō mauai, whamai tala tu spaia, whamai in due season. Ona e sele lo la ia. Ma i o le tino o mea umalava, o umana tusia. Wa umana tusia, ai ao ona e tūwai, ia ma e wha malosi te tū. So, ole, o ngā ruenga la ia tala no ai i, o ngā ruenga o le whaatuatua, keilo. E iai ia, e ile awa o ngā lina o whai, I think a few Sundays ago, no tala no ai, ile ese e senga o ngā ruenga, a tonu le te mai mua mai. Te mana o ia te oi toi anu te whaanongolongo ai, ngā ruenga o le tino, ngā ruenga o le whaatuatua, ngā ruenga o le atu la whono, ngā wa umanga wha malama umai ngā ia e loa, o a ngā ruenga le anga, o a ngā ruenga, ina ia, ma whai ona, whai ngō fia ia te oi, ta totu tusia a Ioane, o lona mata upu e, hallelujah. Ioane lona mata upu sfuma tonu. Na e tano e tala tu spaia, whamai a whai wautou i loa ia mea, amu ia outou pe a outou whaia. La e tala noa Iesu i le, I think from verse 12, o le a ule readinga ia te lo context o le tusi, o te mana ia te alu e whai tau, ai tonu whai upus fumar fitu lea, ia o i le tango Iesu mulu vai o lona au so. Ai whai ule whetalai ngā Iesu i whamai, a whai outou i loa ia mea, amu ia outou, pe a outou whaia, o le wha manuianga o lae e le tangata na te whaia le upua le atua. O inala la ile manuia, ele o le tangata na ona wha alongo, you meditate, o le upu i lo loto la i le ola, ai e ao ona e whaia, o le vaenga lona lua le nā, o le formula le atua, whamatala Iesu a whai outou i loa ia mea amu ia outou pe a outou whaia. Ola, e feso e lua olon whai upo se fulu, whai mai a wā o lana lava ngā luenga i tātou, na whaia i tātou i a ke riso Iesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, masau nia na mua. Ele atua, ina ia tātou sāva vali ai. Amen. So your spirit man develops as you do the word of God. E tupulo wanganga ma whaatuputupuina oi pe a whai o lai te whaia. Ele e tupu pe a whai ngā longo whongofo e sau me whaia. Amene, o le manuia la o le atua, lai le tangata na te whaia e tuputupu ai ia loa, lo manuia. Ele i whaalia mai e le atua ia te oela na upu pe na tango le atua e reveal la tula na upu ia te oinga ia e loa. O le mea mua, ele i whaalia tu ia o e tauna ona e loa. Na ala na whaai loa e le atua lana upu ia te oe, ina ia e whaia. So ia e loa, ina ia e whaia, wai ne mwhaina e whaia pe a ele i loa. Whamai tala tu spa ia, wa whano tangata ono le leo se malamalama, po wa whano ono le lato le i loa. So e manao la le atua e te i loa lana upu, ina ia e whaia, awa ina e whano. So e tele la manuia o le atua, ele o mau e lana whanau, ona lato te le o i loa. So faith comes by hearing. Ta taulana e whaalongo ai. Amen. A o tuputupu la, ia ona e alula i e whai. So na whai loa mai la ele atua lana upu, ina i o tātou whaia vaenga mua, ma whau lana upu, mutter the word, or meditate on his word. Lona lua, whai e tusa ma mea ua tusia. You know, according to the scriptures. Ia e whai e tusa ma lana a fionga. Amen. Vaenga lona tolu, e aona e a mata i tuwina e tuputupu wailo wola whaale anganga, ave le wha mua i le upu le atua. First priority le upu le atua. Anything. Amene. E mua lava le upu le atua. O le tele yo, you know, ile to telo tātou. Tātou te tāpua i le atua, a whaia tātou taulanga e ave kako ke whai mea i le atua. Ai ao ona su ese mea pe, su ese tupe pe mai seisi. E kako ke le oho i le atua.
And yet, o le kako ke whai mea, o le kako ke au ngai le atua, e le o whaapeo ai u le atua ia tātou. Amen. Ua umala, ole mea mua, ia eiloa, ia e wha mua ina le atua, a ona esu se tupe, ask God first. God will show you the way. Wha iloa tu le atua ia tu, o le ala, o le manuia, ala o le atua. Amen. E se lo fia i tangata, a o ngenga, e sa ili mua i le atua, ka ume i le atua, wha sino manga. Amen. So, o le atua lana te wha sino atunga le ala ia tu, the right direction. Amen. So se taimi ala ia e siaki mua po le ale fina ngalo le tua. So ave le wha mua i le upu le tua. Whamele tu se salamo se lau suiva whai upu se lau o lima. Whai mai o lau a fionga o le sulu lea i o vai. Ma le mala malama i lo uala. O le a fionga la le tua. Siaki mua le fionga le tua. Wa foi o lana a fionga o le sulu lea i o vai. Ma le mala malama i lo uala. Amen. E mua la ona e alu mua va aile suru ai tele isavati. Amen. Mele na ya la iso se mea lava i lau savalinga mua avele fa mua i le upu le tua. Lona lua oi ave lau fa mua le upu le tua salamo se lau sfuruiva fa upu se lau ono lua fa mai o te fia u i lau afionga fa apei o le ua maua le vete tele. Ola. To te iloa le anganga o fa salamo i. To te lor tangata e mo le vete tele, o le vete o mo le meo le spoil of war, po o le oa fo ilele po o mea ia mo mai le taua. A whainge o aku isala elu fasi ia le au kau o se aku ngu o se ngu fo ilele. O mea umala o mo meo o le tamao a inga o le aku ngu ngai, o mai umala au vanganga ma au mai le keiminga, mea le nai ta o le vete. O le spoil of war. E au mai la me, e whamel tala al tuspa ia. Whamel tala na salamo se lau ono lua. Se lau suiva se lau ono lua. Whamai, o te fia au i lau a fionga, whaapei o le ua maua le vete teli. Wala. Ke lor ka ngaka ke mo le veke kere. Wafor ka mau a inga, mare mele mo mai. O le upu la le atua. Whamai, makua ia o fia o maua lau upu. E sili aku lea. E pei ale loko ga kau fia ua maua se oa e kele. Le kau ma whaile whaisa la mo e wha makala lona oli mo lona fia le upu ale atua. E wha mua na le upu ale atua. Wha mai le tusi ale Jeremia o lona mata upu e. Hallelujah. You guys don't mind me just read the scriptures. Le Jeremia es fulu lima wha le ono wha mai na maua ua fionga ono o ai ai lea. Sa ia te au lau a fionga e whaima mea e oli ai, ma fia ai lo uloto, a wā ua tā ua au i lo suafa i o vai, lea tua o au. Jeremias fulu lima whai upo se fulu ma le ono, le tala noa lea fionga pa ia lea tua whai mai o lea fionga pa ia lea tua. Amen. Mai wā mono o aile fia i lo uloto, kei loa a o ngā oli lo loko le upo lea tua, soli. O le oa ka ua, fwoi mai o lea, o le malo longa ia te ila tau e la tau te maua. Ka ngaka le mamai, ka ngaka le, o la lako ki fia maua le upo le atua. Amen. So mea mua, meditate le upo le atua. Hallelujah. Ave le wha mua le upo le atua. Ta tu mua, me se wha te ta inga i o le wha mua le upo le atua. Anything, e tupu ilo wolanga, wha mua le upo le atua, e tutonu i le tusi le ngā luenga e wha. Se fati ta inga mai le fionga pa ia le atua. Ngā luenga le wha. Le lau tanga vatu se wha apupu unga o le meo le tupu i. O le tupu sa wanga ma e tutonu o le afo. Sa walinga wha ale o apostolo. O le ala e sa wā ina i la tau. Amen. Le ia i sa wanga. O le ala wō mai le au so i. Tatou whai tau tu i le tala lea. Whai upu le sau tau le whai upu le luono Whai mai, whai upe rua tolu. Ua tuu ina mai i la ua e o na la o atu le i o la tou, ma la wha amatala atu i a te i la tou mea umalava, na whai mai ai i a te i la ua ele au whai tauranga sili matoe ina. Whai mai, o tala le tupu whai mai, ua whaalongo i ai i lātou, o na lātou wala au lea i lea tua ma le loto ngatasi, ua whaape atu lea li ie,
o le atua oe, o le na whaia le langi, ma le lalo langi, ma le sami, ma mea umalava o iai, o le na whetalai mai i le fofonga o lau au no tā vita, se ale mea ua lili vau wai nu ese ma mawhau wai nu i mea e le au ngā, ua tutu mai tupu o le lalo langi, ua wha poto whaatasi fo ia lii e te e atu i le lii molona ke riso. So, si watu mua le context o le tusi, o lea ua whaasa e tangata ia po o le au ostaulanga, o le sa waina ia la ua apostolo, le ua whaasa na toi o e tāla i Jesu Keriso. Ai ina ua poto le au so, le ua poto i, o le lātou ta talo le whai, na mua o quote le tusi pa ia, o le vaenga lena tātou whaitau o manei, lena whai mai, lea li ie o le atua oe o le na whaia le langi ma lau langi ma le sami ma mea umalava o iai o le na whetalai mai le fofonga o lau au no tā vita se ale mea ua lili vau wai nu ese ma mawhau wai nu i mea e le au ngā fo mai ua tutu mai tupu o le lau langi o whaapoto ina whaatasi fo ia li e te e atu i le li i malona ke riso o le salamo le se lauma o le salamo le lua le quote mai i na mua lava e ui lava o lai sau wā ina le e kalesia, ai na o mai tau loto a fionga le atua. So e ave mua e tangata nei po le apostolo le wha mua i le upu a le atua. Amen. Ave mua lava, le ala wa kuauta i le a. Le na mua kuauta le fionga pa i a le atua i lunga le lātou salamo. Amen. O i te iloa ai, e ave le wha mua le apostolo i le upo le atua wha mai la, i wha lua fitu, let's read through wha mai. A wā e moni lava, na wha poto ina o he rota ma pono tio Pilato a toa manu ese, ma le nuo Isara elu i lau au na pa ia o Yesu wa e wha awina. La tau te whaia mea umalava na tuu ana mua i lau a ao malau pule i a whaia. O le nei, le li ie, ia e sila i lola tau wha matau mai, le whato a tau roi i le afoi. Le whato a tau le wha fitau le whai upe rua iwa. Mea mua, o lea na mua lava va aipo le ale le fionga pa i ale atua, ma la tau ta talo ina fionga ale atua na wha mua lava le manatu le fionga, ele i wha mua ina e tangata ia lo la tau wha fitauli. Amen. Lako kere i wha mua inga o lako manga onga o lako le mamai. Ele lako kere i wha mua inga sa wanga le ngi le su, le atua le mele le wakupu. Ele o wha mua ina le mele na. Na wha mua ele au apostolo le upu a le atua. So, o le upu la le atua, ave le wha mua i le upu a le atua. So, se situation, anything, ave le wha mua i le upu a le atua. Na mua quote le salamo e lua. Ai o mai i whai upe lua iwa, whato a tau inunga la lātou te talo. Le whako a mention wha fitau li wha mai. O le nei, le ali ia e sila i lo lātou wha ma tau mai, ma ia foa i mai i au auna ina ia lātou matua tau tala i lau a fionga ma le wha malosi. Notice, e le o whai mai in your lātou opinion. O whai mai ia ma whaina tau tala atu le upu a le atua. Still the word of God. La e lava ave le wha mua i le upu a le atua. E le o matau mawhai e vatu si salo tonga ia lātou e wha aali ilo lātou a ia te tau, ma le lātou right o mātou au ngā le akua. You know, e le o tau mawhai e ave so lātou opinion, pe ave se lātou a ia te tau. O le tau mawhai i ea, ina ia maua lea, ina ia wha mai, o le nei leli ia e sila i lo lātou wha matau mai, ma ia e foa i mai i au auna ina ia lātou matua tau tala i laua fionga ma le wha malosi. So he still put the word of God first. Lea lava ave le wha mua i le upu a le tufa mai ina ia whaia foi o whailonga ma vāvenga i le suafo lau au na pa ia o Yesu. Hallelujah. So, o le tasi le nao whaatita inga ia ma le te leo is whaatita inga i tutono le upu a le atua. E ave le wha mua. E ma whai ona tumu o i le upu a le atua. O lau tali mua lava i so o se whaafita uli o a fionga a le atua. So se teimi lava te whea ngai e ma se mea a o ina tumu o le upu a le atua e te tu mau iau upu le upu a le atua o lau respond mua e te le tali atu i le ai. So wita e te le tali atu e te mawhau o tumu o le upu a le atua e te tali atu i le upu a le atua. You always put the word of God first. Toatu tusia kolose alo na mata upu e. E tolu. You guys all right?
Amene. Kolose o lona mata upu e tolu. Fai upa sifu ono ma sifu fitu. O le te talo, o le apostolo Paulo i, fai mai, ia nofo le fionga ke riso I totonu ia te outou, ia tele lava, I le poto uma lava, ia outou a o ma poa I le tasi salamo, ma pese masiva faa le anganga, o loo pe pese atu wai ma le faa fetai le li I o outou loto. Wow. O mea uma fo I tau te whaia I le tau tala, po o le amio, ia whaia umalava ia mea I le suafa o le alii o Yesu, ma le whaafetai I le atua le tamā ona o ia. Hallelujah. Amen. Whamai ia whaia mea uma, ma le whaafetai I le atua le tamā, o mea uma fo I tau te whaia. A o neina e ma fau, ma e tu mau, pēno whai atu. Na whailoa e le atua lana upu ia te oe le tauna na whailoa e te ma fau wai. Ai na whailoa fo ina ia e whaia. A uma, Hallelujah. Whailoa ia te oina ia e whaia. Marsara mo se laus fuiva whai upo iwa. E wha pe whea ea ona wha mamaina e le tau lea lea o lona ala. Ona ua tausi I ai e tusa malaua fionga. According to his word. E te tausi e tusa e ave le wha mua a e manao e tausi e wha mamaina o wala I lu mo lea lii. O wala so se taimi lava e wha mua e oile upu o lea tua te wha mua ina la upu. O laua e tausi o wala. So se mea lava, o le hali mea lefa me upu o lea tua. O le hali mea lefa me upu o lea tua. O le hali mea lefa me upu o lea tua. E te tango la ave le wha mua I le upu o lea tua. Laua e tausi o wala. Pe ona whameritala tuspa ia. E wha pefe e ona wha mamaina le tau lea lea o lona ala. O inkau lea o mafuko ma ipongi. Po tatou uma lava. Amen. Tatou uma lava. E wha pefe ona wha mamaina o tatou wala. Tasi lava ona ua tausi I ai e tusa malaua fionga. Le ale wingo natala e te wha mua lana fionga I taimi uma. O la laua e wha mamaina I o wala. Hallelujah. Ole vaenga mua ma fau I lana upu. Lona lua fai e tusa ma mea ua tusia. Lona tolu ave le wha mua I le upu a le atua. I taimi uma. So o se situation le lava le mea e te iai ia e wha mua ina le upu a le atua. Amen. Ma le tātou vaenga lona whāloa. Hallelujah. Usi tai le leo lo wanganga. Amen. Usi tai le leo o lo wanganga. Atu mua le whata oto. This is a little bit tricky le verse lea. Tutu atu pe iai. I te tonu o le whata o toro na mata upu e lua se furu. Vaengalo na wha usi tai le leo lo wanganga. Vai upu e lua fitu. Ia, pe la fo no ta u inisio tato mata upu. E tele na whela foa I le whaonga ina o le upu wanganga ma le upu loto I te tonu o le. O tu spaia, pe o le sifo la fo I upu lea. Fa mai le whai upu e lua fitu. O le mafau o le tangata, o la ua tala noa I le mafau. Mai le whaperitania, whai mai. The spirit of a man is the lamb of the Lord, searching all the inner depths of his heart. O lai tala noa, the spirit of a man, la lai tala noa I le nganga o le tangata. O le nganga o le tangata, o whai mai o le la mepa lea le atua. O le atua la o le nganga, e saula le nganga e tala noa I lo wanganga. Amini. So o lo wanganga la, o le la mepa lea le atua. E le tala noa le atua I lo mafau, o lo mafau na te receiving le message from your spirit. E saula le atua I lo mafa afo I loa, e tala noa le atua I lo wanganga, o le atua I le o ia o se mafau, fo metala just pa ia, o le atua o ia o le anganga mo I la atua e tapua ia te ia tapua I le anganga ma le wha maoni, e saula le atua, a tala noa le atua, e tala noa le atua I lo wanganga. Tato atu tu se Ioane ro na mata upu e se fulu ono. Hallelujah. Ioane ro na mata upu se fulu ma le ono.
Hopo lo manino mai tātou tuspa ia I lunga te whaitau mai ai. Wha mai whai upo e se furu male, whai upo e tolu, whai mai. Ai a maliu mai o ia, o le anganga lea, e tupu mai ai le upu moni, e tai e ia te outou I upu moni uma, a wā e le tautala fua ia na o ia, a o mea uma e whaalongo I ai o ia, e tautala ai lava, ma whai loa mai I te outou mea e o mai. O le anganga la o le atua, e tai ia te oe. Whaafewhena tai le anganga o le atua ia te oe. Wewa ai le anganga o le atua o whelo lua I runga le awala pe, sau whai mai a ku mai fore mai sau ka ho. Whaafewhena e I loa le anganga o le atua. O sau le anganga o le atua, ulo lima lua o fore le ia muni mai ke o le la ka ho I. Whaafewhena tai o le anganga o le atua. Ona o le anganga o le atua, e le o se mawhau. O le anganga o le atua, o ia o le anganga. O oe fo I la o le anganga. A o laina tala noa le anganga o le atua, e sau le anganga o le atua tala noa I lo anganga. E whainga ka I o ngā whaamala malama inisio tangata le a foi. Ia si vaenga le na, si vala le na. Ai mese lava tangata e mawhau whaaretino, ma o nga whaaretino. Ona foi, tatu vai whare whai upas fumalua. Whamere upas fumalua. Ua totoe ia te au mea e tele e whai atu wai I te outou, ai tau te le ma whaia ona talia I nei ona po, o le tala noa Iesu I lona au soo, whai mai, e ai mea o ke fia kalangoa kwai, ai rem whainga o kalangoa ko ke le mara mai. Se I saule anganga pa I e wha mara mai, e ila tangata te fiu e wha matala, se I longa lava lato te talia I o lato wanganga, le anganga pa ia, ngā le anganga pa ia e mwhainga o wha makala I. So e le mai mawara le eo ke le o le se kia a, o le winga lau tala, se I longa e wha maola, lor tangata e talia e wha atanga le anganga o le atua, e wha matala. Pei fo na wha Iesu I, wha mai Iesu, o to toi a te au mea e tele, kele mea la ia Iesu. Wha mai toi a te au mea e tele, e whai atu ai a te outou, ai tau te le ma whaia ona talia I nei ona po, and I also believe, o to tele o tangata, e whainga kāia ngonga kalianga o tele o iso mata upu o oua o oina, ona ele o ele lato wola whaale anganga, ma lato matua whaale anganga, e ma whai ona talia. Right? Le, that's the truth. Mele na e laina ona talia ngata, lisi wha mai lange le make sense in mawhau. Ia, ona whainga tāla I e lisi tangata. Amen. Whamera tara tuspa ia, e sauleangang pa ia, whamai e tai e ia te outou I upu moni uma. Hallelujah. E sauleanganga. Te lor to tele ele awa o ngā whamai o leanganga pa ia ole. Whamai o leanganga pa ia ole mananga lue o le atua. Whamai ele o se tangata, whamai ele o se person. Ele o se persona o le atua. Kalo whai se. O le alu e fo marka ko kai me kau kali fo ile vai o nga o onga. O le winga o lau tala. Ma I mau peanga wha pe o angi ka ngaka I whai kauru kuspa ia. Ai onga waka I ka I eisi ka ngaka. Ai anga wha akanga le nganga pa ia. Tō te ilole me maari e. So se ka ngaka a pikaso le tupul teimine o le ko akero ka ngaka o le message mai e te au. O tangata uma e mai tai tonunga nei. E kasi uma ke wa ai o le fesidi a lesi. Ole whamakalanga e lesi rengi, ole is the same scriptures, same way, le whamakala me lesi, le fui whamakala me lesi, ongo sea, ongo le awa o ngala langa ka mau iai. Ai o ke whai aku, ele I o ala ko ue e whai kauru kuspa ia. Kalo sia foi, peango o whai aku, whaafia ngo ka whai aku, au e ke karikongu ngo o whai aku, ai karikongu a oinga e alu su e aku nga, e se me o karangoa ku nga keiloa, whaafekai I le akua ngai keiloa e se, nganga e alu su e. Amen. Vi ia la I o le atua, ngau kasi lau mea sao, ai fio lolo a. Pe e su e aku ngau ke se. Amen. Vi ia le atua, ngau kasi lau mea sao, ai fio lolo a, ai vakura kasi mao e. Amen. E liso langa e alu su e. You know, ngai lo le fi ngau o ila, e te o tere ni fi ngau tangata, whamai o le nganga pa ia, o le mananga lue, o le it. O lai tala noa tuspa ia whamai when he come, o le upu he, ele o se it, o le he o le person. Okay, fiu lai wha malama, gisi kanga kau whaku, o lai whamai kara kuspa ia when he comes, whamai ea o e tai, ele tai ia o se lau. Po se, o mo le it o le mea whaitino.
Ele ka ia o se ngofo pe ka ia o le tangata. A person. For me, when the Spirit of God comes, when He comes, ele o se itla, ele o se mananga lue. Yes, o laenga lue, o le mana le na o le atua, o le mana o le atua, o le ia ke riso, o le tala no tus pa ia, o Yesu o le mana le na o le atua. Ile tala le lei. Has the power of God through the gospel. Is Jesus Christ. O le nganga la o le atua le na. O ia la, se va ai. O ke hofo foi ka ikoia. Wo e ka ua le atua e onga le langi malau langi o le it. Sole, o le hi. Whamere tala tu spa ilfa suma le ono. O te whai atu foi i le tamā, ona fōa i mai eile e ia i ate o tau le tasi fesosoani. Fesosoani. Ina ia tu maupea i ate o tau e whaavavau. Si, koe vakule, le whaaperetani, mai. And I will pray the Father, and He will give you another helper. Lele wingo le upu another. O le wingo le upu another, which mean it's the same kind. Tutusa le lei tu ainga. Lele ta no Yesu, o ia maleanganga pa ia, tutusa le lei, same kind, tutusa le tu ainga. Ele ma whaiona e whaonga ina le upu another, pe a whai ese. Whaataita inga a whai ke wai alu ke alu mo whaloloa ke alu whaakau me se pepa masi. E mwhaina e latu e whai whaloloa, a mai se pepa masi nali. Ka alo whakaoloa ke alu pepa masi, e savali mai fure la e alu, a e koe manga kua. O lai ngalo le whalawa. A e koe waku la e whai whakaoloa. E te le whaonga ina le upu another pe alu koe whai whakaoloa. Can you bring another bread? And yet ole mena e ave mua o lea, ole pepa masi. Ona ole bread male pepa masi. E ese i tu ainga. Ele ma faila na e whaonga ina le upu another po le upu le tasi. Aisea, ona ese i tu ainga. Lea lai whetala Yesu i foi mai, e na te fo ia mai le tasi fesosoani sili o another helper, same kind, tu tusa le i tu ainga. Te koe au mai ngara le isi pepa masi, another biscuit. Lea lai mawhaiona e whaonga ina le upu another. For mai la i o tala tuspa ia, for mai, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him, it's a Him, for mai, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Amen. For mai, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him and nor knows Him. But you know Him, is talking about the Spirit of God, for He's not a it, for He dwells with you and will be in you. E to tonu ia te oi. Hallelujah. So o lea o onga le nā le tuspa ia. Au kei loa la anga o umala ka ngaka o le tali tonu ufo mai o le mananga lue o le atua e whai taua la tau tusi pa ia. O te loa, la tau te loa, e le o se it is a he. Amen. O te loa au kango ngai ave se kamai kiki whako aha o langa ingilisi e kango whai kaut whai upu lea. Nganga kau o kwafo me, ole he, ole person. La fu ina te lo o la tala no o le nganga pa ia la tala no ai. A la ile vai ngana ila fu mai. He dwells with you and will be in you. Amen. O le ito tonu ia te oe ia le nganga o le atua. To atu e vali ngi su tatu wata ia ine ia mawhai ona a. E mafu ona whai loa atu e le atua. Ia lo na nganga, ia ma mea umalawa. Fume tu mau tonu ia te outou, tu sia kolose. Lona mata upu mua. Fai upu e iwa mar se fulu. Fai mai, o le mea lea, o ima ua foi. Alleluia. Sorry, Romans, tusia Roma. Roma lo na mata upo e valu. Fa upo sumar fa male se fulu male ono foi mai.
a wā o I lātou uma, ua taʻitaʻiina ele anganga o le atua, o atalii I lātou o le atua. Whamailero whai upa sifuruma le ono, o loo moli mau mai le alava anganga, I o tātou wanganga. O whea lai moli mau I le anganga o le atua. Let me put this up. O whea le vaenga o e moli mau I le anganga o le atua na tā ua tuspa ia. Whai mai, o loo moli mau mai le alava anganga, le anganga o le atua, le nofo I totonu ia te oi. Whai mai, o loo moli mau mai le alava anganga I o tātou wanganga, e le o moli mau I o tātou mawhauwhau. E receive lo mawhauwhau le message from God. E pasi mai e lo wanganga. O whanau I tātou wa le atua. Whamai ea, whamai o loo moli mau mai le alava anganga I o tātou wanganga o oe o le anganga. O lala e no foi le anganga o le atua. E moli mau e tala noa le anganga o le atua I lo wanganga, e le tala noa le anganga o le atua I lo mawhauwhau, e receive lo mawhauwhau le message from your spirit. Mea le nai ala iona tā ua le wha mamā o lo mawhauwhau ma renew lo mawhauwhau. O na a le renew inga lo mawhauwhau, ki nganga pasi mai le whe au mai le nganga o le atua, e te le langona. Asea, o na e pasi mai, o la e tele mea lai lo ma, e kele le mau leo lai lo mawhauwhau, e kele o ilo aile leo o le atua. Se uma tātou tano ai, o na e tā ua au leo tātou tano I, o le whaatau nu uina lea. O le folofolanga po o le valoanga, I le tuse se kielu. Haleluia. O kusi eri inkou mauari. Waka fiu for ngai me o le uma kunga ai koe message mai. Pastor, se o le afo le kusi renga. Soli, e wha lei ari. E le oa o ali o ska vingi ali e ka ua kunga mau ali o ngai kou kuspai ali. O le sika ngaka ali nganga vili mai a pasta. O fea fo le mau le lengi. Ai le oi mangi mau kusia na roi. So le papea ka I korka vingi. Le sika ngaka so le. Kakari e fo. E se kia lu tolu ono. Fa upelu ono fo mai. O te avatu fo I ate o tou le loto fau. Mo o tou I to tonu I ate o tou le anganga fau. O te ave e sea le loto maa ai o tou tino. Ma o avatu ia te o tou le loto a ano. O te tuuina atu lo uanganga I to tonu ia te o tou. Tau te sava vali ai au tu la fono. Tau te ana fo I au whamasinonga mo o tou whaia. Tau te nonofo fo I le nuu no o fo I na atu ia te o tou tamā. E whai fo I o tou mo nuu. E whai fo I o au mo o tou atua. Mai le whetalai ngā le atua I tu se kielu o te tuuina le tala noa le wholafolanga I le whengenga fau. Le na tuputupu a ngā ruenga ro mta upu mua lua na tala noa ina wari lingi le nganga o le atua. Mai la o e talia ina Yesu wa ia tuuina ilo na nganga I tutono tātua nganga. Mai la I o le tusi ai. Mai la waka lea wa ai longa koe whaonga la waka lea pe a umarka ko mka upungi e whakua whaonga. Saule nganga o le atua e iro wanganga e tala noa malo wanganga. O mea umalai mai le atua o a umame manga o ile atua. E nga o ia kalango ile atua your spirit. Le alai tala no ile atua o le upo le atua. A o meditate o ile upo le atua. E a o nga pasi I ho o le upo le atua I. O ile I le hola. O le taimi alai release e le tangata le soul. Le taimi e tango ile soul release le mana o le atua. Ola. Ke rola ukala ya ke oi. Le aise me le mawhai e oe le na whai. Ese ha, ono le tangata le to tonu. Whamatara tu spa I e sili le malosi o le to tonu. Nei lo le le lalolangi. Oe malosi lea. E le mawhai e le ti apolo le tangata lea. Yo ina man. E le mawhai e le ti apolo e le mawhai e seisi. O le makua maka ukia o le malosi o le tangaka le wha mai. O le anganga na ia whaatu ina mai ke riso mai na ia uoti. Le to tonu ia te oe the same spirit. A ole ala le mea la inga le kupu ka kou wha le anganga. Because o le wha whita uri o tātou soul, o le tātou te mawhau whau I tu ina naunga o le tino. O le ala o le tim lea, o le atua, e ora a mea le atua. A whai e whiri lo loto e alu lea. Ono ile lo loto whaitalia, remember, I respect e le atua lo will.
A whai fili lo loto, e te manao e te alu maritino. O ai lea tua na te le tau fia. Me fu nganga le sa o ile tua ka ofi a kamu eva vai me role akua la aile la aule e role le maleanga. Ele i rush me le akua no. Foi ka ko ever te mi foi lele ai kango ke va ai kulo o la pa ulo wakari. E ka mo e kulo la we rush ko ka ofi ke o pa u. A faina e failo watali san au nge yo ke we pa u. Ai ako kolo kwalo wakari e ke va ai kulo o le apa u. E ke rasa ke la koe ka ofi. Asea, langa o laike, e ke alofa lo wakari. Fa pena fo i le atua, a o le atua la, e le overriding e le atua loa ya tatau, po o lau wia lava loto faitalia. A fili lo loto i le tino. E le saula le atua fosi langa o le atua. O le ti apolo e fosi anga mea o le atua na te le fosia fo mai lai tua fai tuto o matu i tui. Se i longa e ke malia e ka kala lo loko. Oe va ai le akua nga whaia o e koe se koe kui lo loko. Se va ai i ala o le atua e le fosia mea le atua. So o se atu no ma so o se tangata e fosi anga mea ma whinau malo. Ma whinau ma whao malo ma. It's not God. O le atua e tento ana awala e le fosia mea le atua e lea le upu e le whaamalosi au e le whaamalosi mea le atua pe whao mea le atua e o foi laila wai atatau le kai overriding e le atua mele na e alaina le saua le atua ta ofi o se me te whaia ese ha ona e te loto a o e te whaile me a ua e mana o le atua e te fili ina o ia mailo loto atoa. E le o manga o le akua e kango mi milo aku oe whaasanga o muri mai whapengei. No. Anga whaape whai e le atua whaape nā lalulangi. Se mangua whaola inga o ma le lalulangi. Lei ma se le whaola inga pe anga whaape kango le atua e fosi uma pe fosi o tātou roto. Right? Anga kango le atua e fosi uma se mangua o gaming e kaure kala ies kala lei ua whaola inga o ma lalulangi ese ha. Ngar kango ko le akua au mai uma loko ku whaakasi kong ishi. Whaasanga mai, whaalongo mai. Anga whaapea e amio e afoi, e whaapea nā le atua, se mangua umanga whai e le atua ngā mea, ai ono le atua o lana upu, o le atua e na te, wa umana ia tu uina ia, le upu, whaatūranga ina mea uma, o lou loto whaitalia, fili la oi, te fili pe etea, pe te muli le tino fo mai o le loto i le tino e iu i le oti e whaavavau, o le loto i le anganga, ea, e u i le ola e whaavavau. Amene. E te sele i le ola e whaavavau, pe te u i le ola e whaavavau, pe a whai te fili le anganga. A whai fili lau loto e tim malou tino matu ina naunga le tino. O le tino, fumai tala jusu pa ia, fili le malaia ea, e u i le oti e whaavavau. So, o ila le whai le filifilinga, o le ala watangata fau i ake riso, ai fili la, whaafau la i meditate i le upo le atua, ia e whaia me tusa ma le upo le atua, man tua o lo wanganga, le ia i umal malusi anga, le anga lue mai le mana o le atua. Amene. Wa umalana i le anganga o le atua, le nofo i to tonu o lo wanganga. Aleluia. Kwa kuresi kusi lea, tusi a Jeremia o lo mta upo e tolu tasi. Fai upo tolu. You guys all right? Fai upo tolu. A ole nei le whea ngainga o te o sia ma le ainga o Israelu pe a ma vai ia haso o loo whetalai mai ai Jehova. O loo whetalai mai Jehova o te tuuina la utu la fono i to tonu ia te i la tou mo o tusi ai i o la tou loto e whai foi a u mo la tou atua o i la tou foi e whai mo unuu. Amene. Fomeu i lātou fo i e whai mo unu. Hallelujah. Amen. O lou tino. Feeling is the voice of your body. Po o whaalongona o le leo lou tino. Feeling sa. O le leo le na o lou tino. Reasoning o le voice le na o lou mind. Po o mafuaanga. Ka mawoi lele,
e te mawhauwhau, po le me ukupo i lea mea, e watu loa e mua, a mai lo mawhauwhau ku se, you think about something, o le leo le nao lo mawhauwhau, so that's the voice of your mind. O lo, o whaalongona, o le voice le nao lo tino, o mawhauwhaunga, o reasoning, o le afoi, o le leo le nao lo mawhauwhau, o lo loto fuatia ifo, you're conscious, o le loto o le leo le na o lo wanganga. Te umaka kala ngoi la, liska kumaka upu, le leo lo wanganga po le conscious lea. Jitono le mua Timoteo, fahi o tuel tato mta upu rene ia fiafi, hope you guys learned something tonight. Mene. Mua Timoteo e fai upu mua, fa solo le toru fai mai, o lo o tautino mai e le anganga e o ese nisi le wha atua I tausanga amuli, la tau te wha alongo I anganga e wha se mamata upu a te moni, ona o le pepelo o tangata tala pepelo, o e ua wha amuina o lato loto fuatia ifo I le ua mea a asa, talking about the voice of your spirit in your belly. Le leo le tonu o lo loto. O le leo le na, o le conscious la oe, po le loto fuatia ifo, o le leo le na o lo wanganga. Ona tala noa le atua, tala noa I lo wanganga. Mea umalawa e fai, sauri atua tala noa I lo wanganga. Amene. O la ina o lo mawhauwhau, whametala tuspa ia e la foa I lalo, o mea umalo whaasanga tau I le fina ngalo le atua. Every argument against the knowledge of God. Mea umana e whaalawelawe I le leo le nao lo mawhauwhau, ia ki lia lo conscious, ia e langona le leo le atua. Amene. Hele mana, ia o fionga le atua. Hallelujah. You guys received something tonight? Yeah. Tonu ole, tato mataha upule na, o so soani lau savalinga, ia malau savalinga le neia fiafi, ina ia mawhai o no tato maua, ia, la asanga o le atua, ia po o la asanga ia tuputupu ilo wala whaale anganga, ia awhai na ele I tusini au no, te la koe la kukasi al tato me mua, e mana o tuputupu o ile o la whaale anganga, ma whau ila na upu, mata the word, o tango memu le upu o le atua, o wha lava o malolo ai, ile au atua ma le po, o le lona lua, whai e tusa ma mea ua tusia, whai, pia po o lo whai ale le upu o le atua, lona tolu ave le wha mua I le upu o le atua, mene so o se mea lava e wha mua le upu o le atua, ia ma le lona wha usitai le leo lo wanganga, whametala le tuspa ia, e moli mau mailo na nganga I o tātou wanganga. Saule atua e tala noa mai lo wanganga, ia, ma maua I e oe, ia, le afiongo pa ia le atua, ia ma le fina ngalo le atua, whamaila I o whanaua le atua, e taita ina I la tou, e le anganga o le atua. Ia vi ia le atua le neia fiafi, ta tonu wa iai se wha manatu, se wha malo si au mo oe, I lau sa valinga, ta tonu foi, ia, o le a vea le nao se vaila au malu, ia, tono lo wanganga, le reia fiafi, ia o sa uni foi oe inisi o vaenga, lau sa valinga, ia a vea nā mata ia lai tuputupu wailo wola whaale anganga, o le tātou plokalame nā le reia fiafi, ia e momoli atu ai foi ia au alofa anga, I le tasi o tātou pa anga, wha peona atoa ina I le solo no ono sifumare iwa tausanga, ia o le pa anga, le tama ia Filipo sua, ia po Filipo sua, ia wa atoa I le solo no ono sifumariva tausanga alofa le atua foa inis tausanga e tele e te tautua ai ia I le finangalo le atua le ngata I le ekalisia o le ainga o nuu malala fanga ai maise lo wola au auna I lausunga ia whapeona whaamanu ia tele le atua le atoa ino lo ono sifumariva tausanga I le so ia mai lato umalava ua whaamanatuina I le so lato a soifua whaamanu ia tele le atua ia te autou. Ai la male ava noa muli lea, mo I lātou o e fia whana nau lea fiafide nei, fia whanau fo wina o lātou wanganga, o le aso whanau sili la lea, o le whanau o lo wanganga ia keriso, tali tonu ia Yesu keriso, matalia o ia e vea mahali ima whaola I lo wola, whanau I lo wanganga, e a mata lau sa valinga whaale anganga, I le whanau leo lo wanganga.
Amene. Ia e whaataitai mai upo te talo le nei, whaataitai mai upo te talo. Whaia ilo whaatua te talo le la o whaia tunga. Te talia Iesu e vea maua lii mau whaaola. Le tuola mātou ta mā, wa o whaalongo i lau upu le nei a fiafi. Wa umona e fola lo wanganga, o le anganga o le whenga inga fau, e talia ina e o mātou wanganga, e ola ai o mātou tangata, i le ola e whaavavau, ua o filifili le nei a fiafi, e talia ina ai o Iesu ke riso, e avea mo walii mo whaola, wa o talitonu, wa o maangalo i le toto Iesu ke riso, i le nei a fiafi, e ofo ina atu wailo nei tangata, e avea i o Iesu ke riso, o alii, ma le whaaola i lo nei ola, whaonga ina lo nei ola e au auna, ma o tautuai, mo lo finangalo, ono le suafo o Iesu ke riso. Amene ma amene. Hallelujah. A whaina e whaia le nā talo i le whaatua, na ua whanau lo wanganga, hey, welcome in the family of God. Fio mai matala mai a au i tono le sāwalinga whale anganga, e kele o kali ianga se e kale i sia vo i lele pos kari kongunga. Ngau e kali ianga le whaolakanga o whaia le tua mo oe. Amen. Hallelujah. I ia le tua, so praise God. Whamanuia le tua e lau sāwalinga. Ea, mara tātou a onga tātou whailoa i le fiafio le aso sā asau nei. I le alofa ma le anga leo le atua pe a tuailu tu soifua ma lo nei yola. O le tātou Bible study na nea fiafio Kevin Uruiva le nei. Alofa tele mo o tou. Love you guys. Fa soifua ia.